Evo, pekla sam danas japanski kruh, to jest kruh po japanskoj recepturi sa tim tajnim sastojkom tang tsung. I sad se ohladio pa ćemo, zanima me presjek, pa ćemo sad to tražili su mail da mi pokažem. Ovako. Mekan je jako. Evo. Fenomenalno. Evo koliko je mekan. Stvarno je divota. Sve korica od ozgora dole i dolje. Namazala sam sa maslacem. To inače uvijek radim. Tako da, ja se nadam da su zadovoljni oni koji su tražili da to pokažem. Evo. To je to.